Abakunzi ba Mountain TV Rwanda ndabasuhuje. Muri Kongo ibintu bikomeje kuba agaterera nzamba, ari nako bikomeza kugenda bizamba bijya ku ruhande nanone rw'abaturage, ariko ari nako imirwano ikomeza. Byatangiye ari imyigaragambyo yo kwamagana abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, rimwe na rimwe bakitirirwa abanyarwanda, ubundi bakavuga bati ibibazo Kongo ihura nabyo nabo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bibateza, ndetse haza gukurikira imyigaragambyo yo kwamagana MONUSCO. Uyu nguyu n'umuryango w'abibumbye, ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugarura amahoro n'umutekano muri Kongo y'Iburasirazuba. Ibyo byose byagiye biteza umutekano muke, imvururu, abaturage bakomeza guhunga, abandi bagirirwa nabi, ndetse habaho ubusahuzi bukomeye. N'iyi MONUSCO nayo barayisahura. Abaturage b'abakongomani badashaka igice cya bagenzi babo bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bavuga ko ari u Rwanda rwateye Kongo mu isura nshya. Ibi byose rero byakomeje gukurura imirwano, ndetse biba naho M23 itangiza imirwano yo guhangana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cyayo FARDC. Byakomeje kugenda bitutumba rero. Iyi M23 ivuga ko igendera ku masezerano ya le 23 mars, na amasezerano basinye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uyu mutwe wa M23, asaba ko bagira ibyo bumvikanaho mu buryo bw'imibereho, ndetse no kureka abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko b'abakongomani bagasubira mu bice byabo bakuwemo. Kuri ubu ngubu imirwano irarimbanije hagati y'uyu mutwe wa M23 nk'uko nza kugenda mbigarukaho, ndetse n'ingabo za FARDC ifatanyije na FDLR nk'uko iyo M23 ibivuga. Imirwano yongeye kubura mu mpera z'icyumweru gishize, hari ku wa kane, nyuma y'agahenge k'amezi 4 yose yarashize izi mpande zombi zitongera guhangana. Ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zihuriyeho, ibihugu byose bihuriye muri uyu muryango, zafashe icyemezo cyo kujya muri Kongo kugira ngo zihoshe aya makimbirane, ariko kugeza aka kanya nta gisubizo kirambye kiraboneka. Perezida Tshisekedi wa Kongo ubwe yivugira ko ashaka inzira y'umutekano, ariko nanone nyuma yo kubivuga akongera agatangiza intambara, we na M23 bakongera gutana mu mitwe. Ubu ngubu abaturage benshi barimo guhunga. Ubu ngubu bigeze he? Ubu noneho leta y'u Rwanda iravuga ko nubwo perezida wa Kongo avuga ko ashaka ibisubizo mu nzira ya diplomasi, imvugo n'ibikorwa biheruka byerekana ikinyuranyo, kuko leta ya Kongo ngo yahisemo gukomeza imirwano ya gisirikare. Itangazo rya leta y'u Rwanda riravuga ibi mu gihe imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'umutwe wa M23 ikomeje kuyogoza muri Rucuru, aho imaze gutuma abarenga 23,000 bava mu byabo kuva ku wa kane w'icyumweru gishize. Mu kiganiro aheruka guha itangazamakuru mpuzamahanga, Perezida Felix Tshisekedi Chilombo yavuze ko yahisemo inzira ya diplomasi no guha M23 amahirwe yo guhitamo iyo nzira. Gusa yongeyeho ko igihe byaba bikabije ngo batazigera bazuyaza mu gukoresha ingufu ngo bisubize ubutaka bwabo. Nyuma y'iminsi icyo kiganiro kibaye, imirwano hagati ya M23 na FARDC yarubuye muri Rucuru. Itangazo rya FARDC ryo ku cyumweru ryavuze ko barimo kurwana na Rwanda Defense Force RDF iri inyuma ya M23. Itangazo rya leta y'u Rwanda ryo kuri uyu wa mbere rishinja FARDC kurwana yifatakanyije n'inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo bakomeje guhakana ko ingabo za FARDC zidakorana na FDLR. U Rwanda rurashinja kandi ko ibitero bishya bya FARDC kuri M23 binyuranyije n'ibyumvikanyweho ku mutekano w'akarere, harimo n'iby'i Nairobi ndetse na Rwanda. M23 na FARDC buri ruhande rurashinja urundi kuba ari rwo rwateye urundi. Ku wa kane ushize imirwano mishya igatangira nyuma y'igihe cy'amezi 4 y'agahenge mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Leta y'u Rwanda ivuga ko ibirego bihoraho bidafite ishingiro birega u Rwanda gufasha umutwe wa M23 bitakwihanganirwa. Itangazo rya leta ya Kigali kandi rikavuga ko ryamaganye ibikorwa bikomeje kandi bidafite ishingiro byo kugira u
Rwanda impamvu y'ibibazo bya politike by'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwamaganiye kure ibitero by'ingabo za leta ya Kongo bikomeje kugabwa hafi y'imbibi z'u Rwanda mu rugamba FARDC ikomeje kurwanamo n'inyeshyamba za M23. Mu itangazo rigaragara ku rubuga rwa Twitter rw'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Makoro rivuga ko u Rwanda ibi bitero by'ingabo za Kongo bihabanye n'amasezerano y'i Nairobi muri Kenya na Rwanda muri Angola aherutse kwemeza ko ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bikwiye gukemurwa binyuze mu nzira za politike aho kunyura mu mirwano. Kubw'iyi mpamvu iri tangazo rivuga ko u Rwanda rwitandukanije n'iyi migambi y'ingabo za leta ya Kongo kandi rudashobora kwihanganira ibikorwa by'ubushotoranyi ku mupaka y'u Rwanda bikomeje gukorwa n'ingabo za Kongo zifatanyije n'imitwe nka FDLR. Imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23 muri teritwari ya Rucuru yakomeje kuwa mbere ku munsi wa gatanu aho byemejwe ko agace ka Ntamugenga kafashwe na M23. Kuwa mbere ibinyamakuru byo muri Kongo byasubiyemo umuvugizi w'ingabo Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kayiko yemeza ko ako gace kafashwe na M23. Ikinyamakuru Actualité gisubiramo Njike Kayiko avuga ko FARDC yavuye muri Ntamugenga yirinda ko imirwano n'inyeshyamba yatuma hapfira abasivile benshi. Itangazo rya FARDC ryo ku cyumweru nijoro rivuga ko muri ako gace ka Ntamugenga imirwano ikomeje kandi ko ibintu birimo kugenzurwa n'ingabo za leta ku ngamba zose. Ntamugenga ni agace kari ku muhanda mukuru uhuza umujyi wa Rucuru n'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru, hafatwa nk'agace k'ingenzi muri uru rugamba. FARDC ivuga ko M23 yateye Ntamugenga kugira ngo ihagarike uburyo bwo kugeza ibikenerwa ku ngabo ziri ku rugamba muri Rucuru. Itangazo rya FARDC rivuga kandi ko abasivile 4 bapfuye naho abarenga kuri 40 barimo abana barakomeretse ahari kubera imirwano hatandukanye muri Rucuru. Ishami rya ONU rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OCHA rivuga ko abantu bagera ku 23 bamaze guhunga iyi mirwano yatangiye kuwa kane, harimo abagera ku 2500 bahungiye muri Uganda. FARDC na M23 buri ruhande rushinja urundi kuba ari rwo rwatangije iyi mirwano. FARDC mu itangazo ryayo yongera kuvuga ko hari ingabo z'u Rwanda zateye DR Congo zihishe muri M23. Ibi birego leta y'u Rwanda yagiye ibihakana. OCHA ivuga ko kuva muri Werurwe uyu mwaka abantu barenga 390 bavuye mu byabo kubera imirwano muri Rucuru. Ninde uzakemura ikibazo cya Kongo? Ese ninde uzaca bugufi ngo yumve mugenzi we mu gihe ari ku ruhande rwa Repubulika ya Kongo binyuze muri umukuru w'iki gihugu Perezida Felix Antoine Chilombo Tshisekedi wavuga ko ashaka inzira ya demokarasi binyuze muri diplomasi, ariko nanone akongera agateza imirwano hagati y'inyeshyamba za M23. Zini nyeshyamba nazo zakomeje kwihagararo zivuga ko zitazigera ziva mu birindiro byazo cyangwa se uduce dutandukanye bafashe mu gihe ngo Kongo itemeye inzira y'ibiganiro ndetse no gushyira mu ngiro ibyo bemeranijwe. Kugeza ubu ngubu haravugwa ingabo z'igihugu cya Kenya ziri mu burasirazuba bwa Kongo, hakavugwa ingabo za Uganda zo zahageze mbere zigiye guhangana n'umutwe wa ADF urwanya leta ya Uganda, ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi nazo zaje muri Kongo zivuga ko zigiye kurwana n'umutwe witwa Red Tabara nawo ukomeje guteza imidugararo hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Imitwe isaga 100 niyo ivugwa mu burasirazuba bwa Kongo iteza umutekano muke. Iyi mitwe uburyo ikoramo igaba ibitero ku baturage cyangwa se mu biturage bimwe byo mu burasirazuba bwa Kongo, bakica abantu bakabafata ku ngufu ndetse bakanabambura n'ibyabo, rimwe na rimwe bagashyiraho imisoro kugira ngo babone uko babaho. Nta umenya aho bakura intwaro. Ikizwi cyo nuko iyi mitwe yose yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo, leta ya Kongo yananiwe kuyikuraho mu myaka 20 yose ishize. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yavuze ko ibibazo byatangiye ahagana mu 1999 no mu 2000 ubwo amahanga yasabaga leta ya Kongo kwemera impunzi z'abanyarwanda zikinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko ariyo ntandaro y'iyi mitwe yitwaje intwaro ngo kuko byatangiye kuyiha umuzigo wo guhangana n'imitwe irwanya ibi bihugu by'abaturanyi
ifashe ibirindiro ndetse ikanga no kuva mu burasirazuba bwa Kongo, bagasaba ko byibuze ingabo zihuriweho z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe arizo zizagira icyo zikora zigatsinsura iyi mitwe zikayikuraho, ndetse abari mu bihugu abafite ibihugu bakomokaho bakaba babitahamo, maze nawe akarwana n'iy'abakongomani ikomeje kuzengereza bagenzi babo. Ntawe uzi rero niba koko icyizere Perezida Tshisekedi aha ingabo za EAC kizagerwaho, cyane ko ingabo za Kenya zo zumvikanye zivuga ko icyo zije gukora mu burasirazuba bwa Kongo ari uguhagarara hagati y'ingabo za M23 ndetse na FARDC ku buryo zitazarwana cyangwa se ngo ziteze umutekano muke, ahubwo ni mu buryo bwo kubafasha kudashotorana bya hato na hato, gusa bakayoboka inzira y'ibiganiro. Nubwo bwose kuri iyi nshuro ubu tuvugana bisa naho ibyo bitakunze, kuko imirwano yo irakomeje kandi irakomeje kwerekera mu mujyi wa Goma, umujyi ukorerwamo ubucuruzi n'abakongomani benshi cyane ndetse n'abanyarwanda, kuko ariho ubuhahirane buzingiye bw'ibi bihugu byombi, yaba u Rwanda ndetse na Kongo. Abakongomani baba bifuza gukura ibintu byinshi mu Rwanda kugira ngo bijye kubunganira muri Kongo iwabo, aho badafite ibikorwa bihagije byabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Wowe udukukire rero reka nkubwire ngo kora subscribe kuri Mountain TV Rwanda channel nshya kandi ikugezaho amakuru yizewe ku gihe, kandi utange comment aho hasi kugira ngo tubone icyo utwifuzaho tujye tukikugezaho, ariko nawe amakuru ujye uyabona ku gihe uyatange abandi. Reka ngushimire, mwifurize kuza gukurikira ibindi biganiro byacu bikurikiraho ndetse n'amakuru atandukanye.